یک عہد سے نمیران ہستی بلوچ کلب بحرن مندا بلوچی لفظاں کا رام یا ردا کے بڑا بازیں تک پہناتا کار نبوگا حسابی گدار قسماک ناگ طنز و مزاح و دگے بازیں زانشتی پڑانی نوشتکار و کتاب نکوکان سر حساب ای درگتا دگے نمون و نیست کہ چیا بلوچی زبان نصر پیڑ چوتونی گی منی نزائشی مسترین سبب میں ناوانندہی و جانبردی چدو پیش کہ میں دماغا کتاب رویدگ رواج بھی موبائلیت موبائلات دگے ہزار بلاو بہتر گونت ما تنیگا گو موبائل گیماں سارو پٹتے دگے انٹرنیٹ و سوشل میڈیا سرا ڈولو بدبو سوشل میڈیا اوروشو یلگاران نیم بندگی کتاب ربیدگ گتی ارجان جت چم و چمی نہت مچاچی تہے کر مری زمانگا و ہزار تہا یک کتابوانو بھی دست بکپی گنجی پدا کتاب لفظاں کی بھی چدو گہتے نصر ایدگی تہارو بحرانی بڑا بلوچی زبان تا طنز و مزاح جوان نوشتکار و کتاب ہم حسابیاں طنز و مزاح سے کی چینی نام میں برچگیں سرحالت صحیح نام چوئی بڑا محمد بیگ بیگل اکرم صاحب خان وانور صاحب خان یہ ہستیانی بابتا یا خبری بیسرا گشینا کئی عرصائیں بلوچ نوشتکاراں لفظاں کے بازیں پیڑاں قلم کاری ہوتا چونکہ شاعری آزماں چہراں رجاں و طنز و مزاح کے بازیں محمد بیگ بیگل بلوچی زبان و لفظاں کے تہاوتی عہد طنز و مزاح مستر و جوان ترے نام لکھ گئی کہ آئی تہر پسنگینی دیما برتگو قومیاں استوانی طنز و مزاح ہمسر و عملیات ہوتا واجب بیگل ہر نوشتہ کے تحت طنز و مزاح اما لوٹ و غزر کے علمیاں گندگا قائم بلوچی زبان تحت تنی ودی پیڑا ازگار ترے نام واجب محمد بیگل ہے یہ بابتا من پشانی بشان کہ طنز و مزاح میدانا محمد بیگل وتی عہد جہگیر محمد بیگلا طنز و مزاح 4 کتاب پر بلوچی زبان اشاعت کو تک کہ آہن نام چوشن شکل و ماجین زندے دپار جوکر و برزہ چاہی 4 کتاب آبید واجہ زبان و لفظاں کے پڑا دگے باز کار کو تک چوکے رجانک واجہ وتی آزماک انگلشہ رجانک کو تگن کہ دی پرائز نامہ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ چاپوشن اکرم صاحب خان چواجہ بیگلا رنگ اگن کسی نام طنز و مزاح پیڑا گرک کرزید گڑا واجہ اکرم صاحب خان کہ آئی تہر نمگا آسی رنگیا دلگوش پر کتا واجہ اکرم صاحب خانہ وتی نامہ عبید ناکو تیاب دپیے قلمی نامہ ہم طنز و مزاح نوشتہ کتا گو محتق بلوچیا یک زمانگی یا وشکندی دروشمیا وانوکانی جستانی پسادات واجہ 6 کتاب چاپتا یک کی ناکو تیاب دپیے نامہ گواتی مات دگے 2 کتاب واجہ جندے نامہ چاپوشن ہوتا یک کی بیلو آلاٹ دومی پتگوانک انور صاحب خان ہم بلوچی زبان اور لفظاں کے تہا باز پہناتے نام نظانک بھی انور صاحب خان شاعری طنز و مزاح نگاری آزمان کاری و اداکاری حساب وزان بلے اگاں ارت بیچارے واجہ انور صاحب خان بنیادہ جوان شاعری واجہ انور صاحب خان 2 کتاب چاپ پشنگ ہوتا اولی چوتار دومی سریچ بلوچی زبان یہ سائیں نمیرانی استیانی اروا ماں گلباگا وشنود باتند تا بلوچی زبان و لفظاں کا استند اشانی نام است و نمیران بلوچی زبان دیم روی کنات بلوچ راج و قلم و کتاباں گیر و شک